Počeli smo u malu svečanost jednim tužnim povodom i sećanjem na autorku ove knjige Draganu Milanović, koja je toliko čekala i ovaj sajam i izlazak ove knjige, nadala se da će pratiti tu knjigu i po svetu. I nije prvi slučaj da ono što bi trebalo da rade institucije, kod nas rade pojedinci po svome trošku i prašnjeni. Jedan od takvih pojedinaca bila je Milanović, koja je već nekoliko ovakvih knjiga publikovala kao deo poslova za buduću srpsku enciklopediju. Ovoga puta njena je namera bila da popiše naše pisce u rasejanju. Drugi su to sve davno uradili, a sada je tehnika tako učinila da bismo ipak mogli svi biti na okupu, bar u nekom virtualnom svetu. Ovde su imena preko 1000 pisaca raseljenih po celoj planeti. Mnogi su se opirali u vreme kad je to bilo lakše učiniti, da se njihove adrese nađu na jednom mestu. Nekako su pobegli od svoje otadžbine i nisu voleli da im se lako ulazi u trag. A kamoli da se tu pišu njihove adrese i telefoni. Ali evo, došao je čas da su oni svi tu zajedno i da su se opet našli u jednoj knjizi i na jednom mestu kao neko ostrvo svoje sopstvene zemlje i svoga jezika. Koga bi tu sve mogli naći, to je nemoguće u ovakvoj jednoj prilici pobrojiti. Ali u svakom slučaju obavljen je jedan veliki posao i kao svaka enciklopedija, tako i ova jedinica se može dopunjavati lakše nego da se krene iz početka. Ovo je tako jedan pionirski rad, tako da samo ako govorimo o praktičnoj strani, da su svi na jednom mestu popisani, gde su navedene njihove biografije u najkraćem i napravljena jedna mapa, tako reći, naše kulture i našeg jezika. A ono što je najvažnija istina, to je da makoliko jedan pesnik znao jezika, on poeziju piše isključivo na svom maternjem jeziku. I to da se taj jezik vezuje za majku i materino mleko, dovoljno govori koliko se tog mleka rasejalo po celoj planeti i kako su te veze neba i zemlje, otadžbine i naših ljudi otišli u tuđinu. To je jedna posebna priča i neispričana istorija. Ali ovo je jedno čitavo udruženje književnika, jer teško da ima neki narod koji toliko piše, a niko se nije zagledao u tu činjenicu otkud i zašto to, otkuda to poverenje u Artiju više nego u bilo šta drugo i ta nada da ako se povere Artiji da će ta istina kad tad izaći na videlo.
njihove knjige predstavljaju već jednu čitavu biblioteku i ne bi bilo, što kaže, potrebno sad govoriti koliko bi bilo važno kad bi se našle na jednom mestu i kako bi se i njihov život ispunio i sve što su radili i njihove sudbine našle na jednom mjestu kao sudbina jedne iste zemlje, jednoga istoga naroda. Tako da bismo o ovoj knjizi mogli govoriti sa čisto praktične strane kao nekom telefonskom imeniku, a isto tako mogli bi da govorimo i o ovoj strani koju sam ja tek malo načeo. Obavljen je taj pionirski važan posao, pa kad tad uvek je na vreme, nikad nije kasno, pa će i oni koji se sada upućuju negde u svet moći umjesto nekog drugog priručnika da ponesu ovu knjigu i da znaju te koga imaju od svojih srodnih duša. Ima i drugih govornika, ja sam samo došao da podržim ovaj poduhvat, a zahvaljujući Mileni Milanović i njenoj požrtvovanosti i ljubavi, ja sam i napisao nekoliko reči kao predgovor za ovo izdanje.